na simang sakan tikon sang satai dal ni ketal gepaya bidener saksa reperang mijalo na simang nga khobrang ko update khatnak tama jajo dingtang khamrango bijong ani gemen mo ande ba dalo sang satai na simang nga sandake US meng Iran meng takir kani gemen mijalo aro dalo mai takapa obos tunga mai takaba khobrang dunga warang ko update kai meng rabatay hamo riang pa sal sumoyo US meng Iran meng ceasefire khana kata Pakistan golpwa wakwan ching darangban na me ligi wijamo mai dakapa agenda ngo golpwa tadu bisuni golpo gupa meng chibri point rang agenda rang social media leak ma mijalo wakon ni songobo ninga na simang sabrang de news ni gabrang de kengenok ma shengenok mo ya meng chibri point rangara mai dakapa yarang kona simana nga mesokat ken simang ban tangtangan na me digi phorai ni nakta margen mo aro yani geman ancheng gol phot ken manggepan khoborong job dalo nekenger perang US ni merun rang army rang Iran ni nuclear tharigpa biapona nuclear tharigpa uranium enrichment yako operation khaimang ba sis khana kata chanchingan gepa khoborang ko manenga yan nakapa khobrang ko manani aselo Iran ba ready ken soinga bisong ba lake mang daude je biapon nuclear bomb tharinga nenggaw mo wa nenga china pangpa in France wa kholkwan concrete cement chi tapui mang dona ko nagtamana daude yang o bosta khora satellite kawan capture khajok ya khor nagtamana yani ke mana simana kanat ken aro bidrong ba donga na simang ba video ko ni nakta man gen pera mo na men interesting wa chang sa tan nakta man thai jok US meng Iran meng ceasefire khana kata thikong manjok ni meng bomo meng chibri phona no ya ko US back se khajok aro Iran back se khajok ya meng chibri point ko rang pa saus me Pakistan golpwa ande ba chiso katna kata man jamo tauri chang sa tan nakta man na Iran ba US pa yamang chibri point ang pang chake mangba ceasefire khara thikong ahani ma kana khon na tamana ande ba sa sotok na ceasefire khana mengan ge ba khotan ching makan ma sya sa sotok ni andaro mai dakapa obosan khota ken mai dakapek senang khora ger watan ching darang ba ma sijamo ande ba daude ke mekan social media atung jok mang chibri point no yam mang chibri point ngara agenda ngara mai dakaparang mor penang ya kona simang na medigan tang pore bone yang na simano te tawdi ya phone ngo pangchake mong bar perang US ba Iran ba apsan mele emang ceasefire khana kata thikong jok ni magana mo final agreement ong jok na yakho mijalo US ki president Donald Trump ni akana kon kata mana skang pa bini akan pako klara ngata mangen can't tell you for sure when they want to make a deal so badly. You have no idea how badly they want to make a deal. They want to make a deal so badly. I do see a deal in Iran. We were very close to a deal. I think it's close to over. Yeah, I mean, I view it as very close to over. It's looking very good that we're going to make a deal with Iran, and it's going to be a good deal. This process should go very quickly. We're going to end that war very quickly. They want to make a deal so badly. We think we're close to a deal, and that's okay. We're in the final throes of what will be a very, very good deal. Apsandake Iran ni supreme leader Mojtaba Khamenei ko ba expect kaya ni magana mo thara ke mangba sign kana kata jerang kon bisoda gol pojok ye agenda ko wa ko sanda do sengsuenga ni magana tayo mang chibri point ngara mai dak parang ko sia donga rang pa sa sumiyo USA Israel Iran ni ditang biap rango air strike nosto khachok destroy khachok bang property rangan mo crore lak tadi wa property rang ni estimate bartaba lakrang krorong genmo warang ko tangka pesa chamjok ni mana 300 billion tangka pesa rang ko chamjok na USA ot na kata ni mang agara khot na kata mana thari pel genok namo wa gme ko ni mangana warang ko egrong jok ndake mangba Iran ni tingthang biap rang bulbula US ni army rang bang pheta
warang ko ba withdraw hagenna USA yarang ko ba tik hajo andak ke mang ba Strait of Hormuz ko dao USA block kai do nemo ya ko ba oyon gnok ni mang agana kon nagtama na sa kola chini gisepon rang pa sa sumuyo Iran USA Israel tensunok ania selo Iran ni to palgapa biap pori ko bisong dingtang biap rangchi transport kana manja kepena sorang na supply kana manja phalama manja ka makhon bon kha tade warang ko ba USA lip kha gnok na wat gnok na Iran na apsan dake yang pa sa sumo bisong dia sorang nan tho phalachim apsan dake phalama gnok ni magana khon na tamana yarang sarong ja bang phon rang mor perang rebang pa sa sumo yom isa so to de bisuni nuclear bomb thari pa kho UN council ni kita supervise kagen ni mong agana khon na tamana bisong ni andaro sa bisuni knowledge sa nuclear bomb thari ni ko golfogen ni mga agana ko nekna tamana bisong ba pressure ng gena ndeni mga agana ko nekna kita maninga repera aro dingtang phon rang noa warang ba rebang pa sa sumo gmokon susukat na kita joton khainga ni mong khobarang kon inga repera tao de mang Iran ni supreme leader saba ayatollah ni sign ka kosan approve ka kosan nangiya ni mang khobarang kon inga tao dia ko tharaki takna nga ni mga gans kaya mo ndeba ya kosan ka kucing repera ben plat kujenga apsan dake yani geman mijalo Iran ni foreign minister arak chini agana kon na tamana bisong beben US ni Iran mang final ceasefire agreement na chikong manjok ni mga agana mo ndiba media rang yako speculate kana be dingtang dake chanchina be yani geman rebang pa sa sumo bisong na me dake detail rang ko public rang na uyat ken ni mang khobrang ko ningar pe ndake mang ngabon khobrang jo dalo khobrang ko thainga Iran ni nuclear tharigepa uranium enrichment ko jepiapon khainga mo jepiapon khacham bomb tharingacham warang ko USA an thangan bisuni army rang ko atate mungba operation kagena sis kagena nima kana kon tagamana dake mung dadu yan nakapa khobrang ko manani man Iran ba radio njok advance bisong ba dake mung dadu wa nuclear bomb tharigepa biap a kolmo burunga sa jokono entrance gate wakuan simenchi bisong bata pui dona kon nagatamana daudi yako satellite ko meso katinga Iran nuclear bisung thari pa ko me ko akol ko ta pujok na ni mungba na simana nga video ko natin na simon ni nagtaman gen Iran bisung ni nuclear bomb thari pa ko uranium enrichment ko US na henobar khana ka daras tsainga hindi ba daw bisung ni ceasefire agreement no pangchakke golfaniyo de bisuni nuclear bomb thari pa ga me koan US na henobar khanakta nanggen repera wani ge mansa taode mong songbati de golfoinga yarang among judge sokoma susukcha re bang pasa sumya ching yani ge man ma sinang taro nak tamargen andake mang dalni khoborang de yarang sani singba sakan hir perang kon machera